Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hon yela kai football haka sub junior nakani ke Jala Meghalaya. Kalawan phaying no haka santrek mentau benai no pra ar hajar kai khandai hadien bakalai ora ikanam lado haka lempung yakob la kai football jong ka hero sub junior National Football Championship 2019 haka jekon ka balalong haka laitrek mentahi ubenai haka Liani Stadium ha West Bengal. Kat bagani ka kanhon kadang wan phaying haka ni ka santrek mentau benai no pra Kajing pedang buram yang ke kanhon kelas dang nadu nongpo Riboy District daki officer jong katnat sports and youth affairs ka office u district sports officer Riboy District bat ke district administration Riboy bala pedang buram dau additional deputy commissioner uba DP Kharsati bat u district sports officer uba PM Marbanyang bat kiwi-kiwi. I'd like to express great appreciation for having brought us such laurels to our state. The under 15 sub-junior championship, which you have emerged winners, and I hope that this trend will continue, and I wish you all the best. Tukum Presiden jong Riboy District Sport Association ngatip ba hang ni don katungan won ki kena nak kena katan jong inang ni berngadon ke jong sarong hadu kata ba kelaya bah kena ke de buram om tang ye pisimet ya bah yang sem jong pi udan lang ni bat kumjuru ya ka distrik ke jongi ya ke jela berkowe yang ni don ni bajab bat kini di tim manager jong pi ki balai lam ni empower ke jong kemen ke bakrau bat kilai kit kias kilaya la berwandra ya ka nam ya buram ya ka state ke jongi kene kalong ka dak ke bangi kum ki samla ki semlarit na kene ka state ke jongi nilakiu ha kalian ko Kajing pedang buram ya kene kan hon klub tengru hadu akan ni ba Shillong ha polo bat ya kene kan hon lailam da u coach uba Jeffrey Warlarpi u manager uba Beneslaus Kriem bat uba Franklin Sokpo ya kene kan hon ke balong ka lado ha kelempong hero sub junior National Football Championship 2019 da ka ba pelim no ya ka kanhon jong Arunachal Pradesh telai go lanot lap dang buram hakan igasngi da kinongkit kam jong ka Meghalaya Football Association bagun top yu vice president uba boarding do u general secretary uba SS Rapthap u treasurer uba Wanchan R Kharkrang bat u CEO uba Arki Nongrom. Selection ni lah sedang ngadu perbengi create ni ka ya perbengi create ni ka program dan juga North Zone dia ni lah sedang du benai Oktober ketika ke zone ko ni lah sedang du benai Julai dan ka selection ni dia ni continue itu ni lagi ke North Zone ko Manipur dia juga aktif players hadir ni job apa Manipur ya ka Mizoram ya ka Assam ini qualify ni mindong di dengan tu yo gaps kumba arna ini ka practice ni
Din ka din bang la yo gap apnai ni nyimla practice mang kesni got dia kadang jini si penai punya practice kita ASEAN si tai ASEAN si yo mata gidun ki holidays ni practice sama kesni kita ini kita tim dia ki David ki ju players ki bonile kan do first na do qualifying dia ni kan change tamu player dia gini ju players ni ikun bang ni kami dong ka benikong la de job 2013 dengan sekitar kami coba ke selection proses juga kalau ni conduct nak kami kalau youth development cell dia long arrangement waktu di head di vaccination di chairman dengan cell di ni kita kat kumpulnya di shekle ya selection kemudian tiba ke cell ni pak segi association juga segi district bro ki association tiba affiliate syarikat negara kan dia sewarna nak joki dia kidon pat ki bangi la judan lang klub kidon nak gipun ba idon lang klub dia ngipa jikip klub pa players ni selection dia ba kina ibu wan district per dia shortlist begini kat kini kerta jongki li larang ya kran ya ka jingduna li finde kran hadu mungkin oi hati ke top level ti kadang pun kan jingduna beli kita kerta jongki di film kita kam learn yang kam sipun gi mungkin hab experience hab learn kin hab kita kam ki exposure kam ki training buka ada kiyo syak kita kilong serius senal de ki tristom senal de niyo kini players ki bukit sudah bila tahin tim kita tong ke long way mungkin produce ki player kat mila kat buar mungkin don min hab syang kat bola produce ki min sei ki player dengan state jungi kan mungkin entah ki syang lang syaki ki jaka ki ba entah mungkin yo kin long brio kin im kin entah